Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadi wal khamsun 51-ci savaq. Hafizun nebere. İz'acun tınçın alu. Baydun cumurtqa, tuqum. Ba'dati dacacatu toq cumurtqaladı, toq tuğdu. Mautun ölüm. Alafun çöp, cem deb qotarıladi. Taksirun көйтүү. Bunayyun balaqayım, ulum деген сөз erkeletip aytıladi. Axoza yaqra'u okuy başladı. In eger, injitani akramtuka eger mağa kelsen деген сөз. Xarajat Fatimatu ila-dari fa axozat tal'abu ma'al kalbi. Fatima qorgongo çıktı, qorog'a. Anan iti menen birge oynay başladı. Faroatha ukhtuha al-kabiratu minash-shubbaki wa qalat laha la tal'abi ya Fatimatu udkhulil bayta wa qara'i darsaki. Anı çoң ejesi terezeden көрүп kaldı. Anan aytты ага, ойнобо ey Fatima, үйгө кир, сабагыңды oku dedi. فلما سمعت فاطمة قول أختها عائشة أطاعتها ودخلت البيت وأخذت تقرأ درسها. Ошол убакта укту Фатима эжеси Айшанын сөзүнү, анан ага итаат кылды, анан үйгө кирди, анан сабагын окуй баштады. رجع فريد من الكتاب إلى بيته فجاءت إليه أختها الصغيرة فهيمة وقالت له ماذا تصنعون يا أخي في الكتاب. Farid мектептен үйгө кайтты. Анан ага кичине сиңниси же карындашы Фахима келди. Жана карындашы айтты ага, эмне кыласыңар эй ага, эй байке, мектепте эмне кыласыңар? Кала натаалламу. Айтты Фарид, натаалламу, талим алабыз. Факалат маза татаалламун. Айтты карындашы, эмнеден талим аласыңар, эмнени окуйсуңар деди. Кала натаалламул кираата вал китабата вал хисаба вал расма. Кала айтты Фарид, талим алабыз окуудан, жазуудан, хисаба математика, эсептен, жана сүрөт тартуудан. Ушуларды окуйбуз деди. Факадатил ти имраатун ажузун ala kursiyi ve ahazat tahitul qamisa. Karı kempir oturguçqa oturdu, jana көйнөк тиге баштады. Fajaa ilayha hafiduha aliyun ve qala laha maza tasna'ina ya jaddati. Anan keldi ağa, nevresi Ali. Anan aytты, emne kılıp jatasың ey çoң ene? Emne kılıp jatasız dedi. Qalat akulul bittiha ya bunay. Aytты, darbız jep jatam ey oğlum dedi. Faqala Aliyun la anti tahitinal qamisa. Anan nevresi aytты, Ali aytты, la жоқ, siz көйнөк тигип жатасыз. Qalat wa limaza tas'alu izan wa tuz'ijuni. Emne үчүн сурап жатасың андай болсо, менин убагымды алып дейт. Мени алаксытып дейт. Имраатун канат лаха дажажатун табиду байдатан фиддатан. Bir ayaldın toğu күмүш жумуртка тууйт эле. Faqalat
in ana kassertu alafeha ba'dat baydatayni. Anan aytты, ayal, егер мен көйтсөм тооктун жемини, ал 2 жумуртка тууйт деди. Фаламма кассарат алафаха матат. Анан жемини көйттү эле тоок өлдү.